tu ni class zan na ham 12 है नाम मसा लास्ट क्लास इधर हम 11 हम क्लास नंबर 12 ना दे क्लास नंबर 12 में दिन क्लास नंबर 12 में दिन tu ni class bulang apa naik kil ho na bulang naik kil ho le za kai bun sang kia new concept new wain sa ta cho le tu ni ai bol du hi pie chart to graph ya na pie chart par masal ta na pie chart पर मसाउतिन ना बाला ग्राफ बोलतिन से ही बेंग आ जाऊं होते थे 3-4 क्वेश्चन होते थे एसएससी आ जाऊं होते थे ये जो very important topic ये वाला very easy topic है जो लेकिन pie chart है कितनी नाम pie means केक तबंग pie होगा ना ele pi circle to bang cho ele circle a hi alang pia total ji bi kiti ham total hi pi dem total hi pi chart na total hi pi dem what I either 100% na percentage ai kyo ma le pyam 100% hai na otherwise circle a degree ai ki pi le 360 degree thina cha na na percentage ai ki pile ipyam total so 100% hi ngai na degree a pile izan ham 360 degree hi ngai na to cha pai chang na ita kyom khande te ka banga anyway kyom thei chala na ala te ka banga chu percentage a le otala pai cha na chu ichebon ni ki pitahan law Hitin ki pihan lang hela hichi hi taka banga 21 degree 21 percentage lo masata na 21% hen lang hichi 69% 49% la 49% la hichi pi tam it's 21% yen lang it's 49% la che pi hedam abon sankhya total la jab negative percentage also 100% la na ele chi ngale za de tam 100% चला आ जाएंगे 100% ना minus 29 तो ची को 100 लाख से निकला तो चला ना 49% plus 21% या जर हम 40 50 60 70% है ना या इससे 70% है 100 ला 70% कला तो लेजर हम 30% है ना percentage आने तो चला ना ऐले डिग्री इनकी पिलना degree in ki pen lang hichaka hi te ka banga hichaka hi 21 degree ki te lang it's 49 degree ki te la it's pi hi te la it's suppose a ti uta na it's pe ham b ti uta it's pe ham c ti uta na it's exact term percentage of sim daga 21% ना B जान हम percentage हम 49% ना C जान हम 100 minus 70 30% ना 30% LA
It's he cha tachalana. It's a langa kaingina. Today, he Kibanglo pitch a lot percentage I keep degree I keep it. And let's say A is at Hamta keep it 21 degree, B was at home 49 degree, C was at home. See, hello, Chalana. Let's upon I total is at Hekatiam 360 degrees. 360 degree minus 49 to 21 kalad original. Check it nothing about 360 49 to 21 is now 49 to 21 kalad 70 degrees na 49 degree la 21 kalad is हम 70 degrees na le 0 la 0 kalad is हम 0 la 0 kalad 0 चला ना 16 la 7 kalad is हम 9 is up 1 to 290 degree as well as 30 degree teacher कहे 30 degree लो पीछे ना ऐला के खेन है थेम तब अफी करे कि बावंगा खरी परसेंटेज ही खनी डिग्री चला ना खनी डिग्री ही खनी परसेंटेज है ना खरी परसेंट ही खनी डिग्री है ना अजो तल सी जो चला या इजान हम 290 डिग्री ऐसे दिना डिग्री दिना चाह कि बांग लोपी चना गाजी दो रिले चला देंगे kita buat question board itu Masih tahan Baca bola tena ban di ai bol pe pe baca nahi basic concept khatse pe ham percentage khatse pe ham degree ya na le percentage base equation khat direct in loop pe hoye na ban le percentage loop pe hota karab betam na baca betam Masih tahan circle cho ai ki hom za cho elom lo zan ki hom the cho ai za thum ki hi lo nga hi le gu ni le se gi hi le ge hi le za ve ki hom jang le bo na che pe ka tiam either it is 100% ai hi lo le or 360 degree ai ki hom khan na ka phun so te cho ele percentage a bol ma sa the na ele percentage a cho total student. Let the total student be 2,400. Kita na total student jo 2,400 hin na. Jitu jo total student 2,400 hin. Abana class jo class to A B sin khanoten na class A class B C class D A B C D class ke hom khan 7 8 9 ham ke point na A B C D te uten hicha hin 21 degree hicha hin 21 percentage na percentage abolte uten na It's a 19%. It's a 20%. Question kana cho
find the number of students. Find the number of students in class A. कितने P बोलते थे वो T बोलते हो हम number of students in class A ये बोल दे हुआ है ले class A चा person ना ऐसा हमको होल्ड होगा चलो ना किसी से person के दिन चुचु 360 कला दोले जब हम एक हो जाता हम 360 minus जाता हम चे 20 ना 30 40 चलो ना जी 20 plus 19 plus 21 ना 9 plus 1 10 2 3 4 5 6 60 ना 60% ना इतना आप 360 डिग्री का जो परसेंटेज दे जो ना 100% अपना कला दो रहे जो ना परसेंटेज है ना 60% कला दो ले जार माम 40% अच्छा चले 40 50 60 70 80 99 100 बोना 100% हिंगा चला ना असुंगा नो गोमा ले बोना 100% हिंगा है ना अचु तिलवा हिंगले 100% लाचु एक पीसी से ना माइना साइले हम लोग बेन चना 40% था चना ना एला बच्चे ना ये डायरेक्ट ए को दो दिन वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए हो रहा है तिले 40% हो रहा है तिले थे मां 40% से पे हम क्या लो चलो ना ए बांगा मोनी पीपी वो टोटल स्टूडेंट इन स्कूल जो स्कूल है तो ना स्कूल और क्लास है क्या हम जो टोटल स्टूडेंट को पे हम टोटल बुलंगा परसेंटेज से केलवा से ये मुझे पे हम टोटल को पे के हम टोटल से पे हम 100% हिंगा चला ना 100% चीज़ हम चला कि पे को जार हम टोटल स्टूडेंट जो 2400 ना 100% 2400 1% जार हम 1% जार हम 0 नहीं का काले 1% था चला ना 0 नहीं तो इक्वल तो जो का थे चलो ना का काद बम लोया लेते का बोल हम 2400 का जी दिन ये 100 दिन में लगा हम कम सो देना ना 0 नहीं का काद हो तो इधर तब 24 student को 1% represent चला ना એટલે 40% चला 40% को इधर represent 40 times चला ना 40 times करी थे otherwise इसी का जीदा हम 24 into 40 अचुंगा हम पाइन में लगाम देखते चला divided by 1 इधर हम चे 0 ही हम देंगे बना 4 4 जा 16 4 2 8 9 इधर हम 9 16 ना किसी होता इसी इसी तो जो बात जो बेसिक है ना जो बात का बोल जाते जो फल इसी हम इतने ना बोलते हम एग्जाम तापा कर बहुत सारे नहीं होता करब देता हूँ किसी तो मजी तो होता एग्जाम आए थे ना बोल हम 100% ना बोले जिसे सीनो को चला ला 40% किन चलाना किसी दो ना अब वो ना है ना पी मसाले 40% क्वेश्चन दो से पहले टोटल स्टूडेंट को पहले टोटल स्टूडेंट को 100% किसी चला ना 100% को 2400 इक्वल तो आज काथे जी जो नहीं लगा का चीज चला ना 0 नहीं का काल 1% से पहले 24 क्वेश्चन है जो 40% चला ना 40% से पहले जाता हम से 40 टाइम्स चला ना 1 को 40 टाइम्स 1% बोम था ना 0 नहीं के काल 24 बोम था ना 24 into का बोल हम चला 40 का बोला लेफ्ट लगा 40 का बोला जे लगा 40 का बोले चला ना 40 का बोले 0 0 जो ओ माइले थिल का मल्टीप्लाई 0 ले 0 का सीडिंग
cái gì trái phản lệ 4 là có multiply thì cái bộ cái phải 4 4 ra 16 1 and hand 4 2 ra 8 1 9 9 tâm tạ gì ngay lâu nè để thêm mà và ta multiply thằng hắn này liền nghe 2 ra làm cho con 24 còn lớn nè 24 into 50 cái tỷ lệ thì cái bộ ra 0 cái gì thế nè cái quay thế nè 0 hi cái quay thằng đấy 0 cái quay thằng đấy 0 ni là 0 ni cái quay thằng thế nè 0 cái quay thằng là 0 hi ông login kia ta abana 5 4 ra 20 5 2 ra 10 11 12 1020 nè như thế mà ai lo lệ ra làm cho con 40 chứ nè 40 và không multiply cái bộ thế này 0 cái quay thằng nó sẽ khăn bù sẽ cho nó nè 0 cái quay thằng 0 hi cái đồng tàu đi 4 4 ra 16 4 2 is 8 9 960 thế mà cái pizza ta cái bola một tỷ lệ bata chứ 24 into 40 không 0 4 times 0 0 2 times 0 apana 4 4 is 60 jana cái gì cho nó nè 4 2 is 8 9 apana 0 6 9 cái bộ thủ của nó nè 0 đại ra nó quay thẳng cái sai cho cái đó được không à chút tỷ lệ question khát ta không thấy question này nó không đi khui ra ham til na student in class D til na for one is for class D 20% cho na 100% is ham 2400 0 ni to 0 ni ka ta 1% is ham 24 na 20% is ham 20 times ka multiply ra chula na 20 times ka multiply 0 khat azawa la pika sayam 0 khat ko dan na aba chu don ta lang 2 4 za 8 2 2 za 4 4 khatam karab betam question ka na do thi cho pai cha na cha ta banga do thi che pt question ta bang hung thiyam tia hi le find what is the ratio of class A and B class A and B A and B plus A and B ratio dongin pelala ratio ko pitina ham theory compare and ratio divide bolin pitina cha ratio means A by B then compare bolin pitina cha na plus A is ham plus A 40% is move 40% is out na 40% plus B ko ham 20% amon ratio do chum figure a ke pire cho na te ka banga 2:1 ke pire cho na answer cho option a cho 2:3 na ratio te ra chi is to ti ne ana no option 1 a to 2:1 2:3 elo la 3:1 which pen answer ga ratio ke ta lo cho real figure ko do ngai lo pi cho na ratio means divide ti ne ana percentage ka ka thiam 0 le 0 ka thiam abana 2 1 is 2 2 to the 4 el answer se pam 2 ratio 1 na ratio ko do dinga find the ratio kitile ratio means comparison percentage compare bole is compare ke bopala value ta ho ga lo pi cho re 2 is to 1 he value ta hi chi hen wo ni ti bo dam hi chi hen he ba sa chi ti na bo dam ti le number A is 40%. 40% of 2,400 at the divided by B is 20% of 2,400. 40% of 2,400 is some 900. Is that how? Is that 4 4 is 16, 4 to 9, 960. Some question about A is that move 960 cho na B cho na you 42 to the 4 480 dam 480 move up ita bo dio
abana 0 le 0 ka ta na abana jan ham che 4 2 is 8 4 4 is 16 da 4 1 is 4 4 2 is 8 12 1 is 12 12 2 24 it's a basic methodology ta ko ga bora answer ki song 2 by 1 to 2 ratio 1 chana e ba exam ata bol do hum bolo de exam ato ratio tile comparison में है ना ऐसे में नो ही basic एवं exam आता बोलो दे ना इतना बोल दे तो बोला था A तो D compare है ना oh जी B का हिसाब से sorry आंसर एक होता था वह D होता ना D होता ना ना जी B का नहीं हिसाब से D 20% ना जब ले A ला B बोलो तो A ला B बोलो तो जब ला ratio of A and B बोलो पता नज़ीद होता ले A तो B बोले वाला B इधम करब धाम ये तो B ही 40:21 लग जाओ सताते ट्रेडिशनल रेशियो की तेले पिकस हम चार्ज होता when there is when the answer is in ratio na no need to take real value no need to take real value là ai point che mèo chi to na ji do sai la ki ji do ne la ipra cho kan sem ka tia hi le batana 40% of 2400 na 40% of is that hum 2400 ratio hole diya so divided by pidam karko 21% of 2400 na le off to multiply chala na off means multiply divide na to multiply amala chula noi ka thi chala na 0 ni to 0 ni ka ta na abana jar hum je 21 no 2 jar hum 24 la 24 ki acha abona ki ka ila na je ki ka ta ale 40% into 1 ta ta cho om lo ta ta cho pm to hai 40% by 21% jar hum je 40:21 da hita basing about hejula na e wa chala because when the answer is in ratio no need to take real value to chala na it's for comparison the percentage compared hijile hiji compare di cho total number khoi jaw yo like compared hejula na e khoi ja hum e khu 40% na b khoi ja hum B को 21% ना कि काथे हम जते नहीं कादी कि काथे लो भी जो ना 40:21 मचा को हम लो किता साउथ आगे जी ngai लो ना ने थे मा कंपैरिजन के बफला क्वेश्चन तम तापो थे चुनाव चाहे अबुल लंगा हम चलो तम ता क्वेश्चन पो थे जो percentage ahoy tan he chhon la degree an han degree ba same concept na abana chalo to chalo le to aba acha tile question type khat hong ki dong thai ke che piti ge do de hum kya hai la how much is the student
How much is the student in class? In class. How much is the student in class A more than student in class B? Student in class B. Equation in PCM. Class A almost class B is that not the total student is total student 100% chalana. Total student is 2400 na. Amana say to student in class A to class B sang is not tam ham chalana. Is that not tam ham? Here nothing acho A is that 40% minus 20%. Na minus is that not tam ham net chalana. Is that 40% minus 20% chalana. 20% mama chalana. Da la 20% la 100% is that ham 200 1% is that ham 24 20% is that the term 20% is at the term 24 into 20 na 40 0 ka ko ila 0 ta na 2 4 za 8 2 2 za na tamam 4 ityatam cha iti 4 ityatam da khita na bode cha ala 4 itya khoi di tamam tela class A khoi za ne ti bam za 40% of 2400 khoi za tam 960 kata 4 4 16 40 960 jola na class A jola khoi ta class B jola class B ko 20% class B ko class B ti ham ka bo se cheli class D ti ho na anu ya hi B ka mo yang cha class D ti ta class D ya ti zan ham class D is 480 mo na minus te zan ham 480 na da ai le equation adok the ti do the kinam karap tai equation how much is the student in class how much percent na how much percentage is the student in class A class the student in class B na more than the student in class C class D class D percentage more percentage less ti chocolate charma sana ngala ta chana percentage more ila percentage less ila ta chana let's see try implement a border ta ti border tele class B is at hum class B is at hum 21% चला ना हमारा क्लास D is at हम 20% चला ना percentage more की चला ना हमारा से जो क्लास इपी तो हम क्लास B to क्लास D तो compare चला ना क्लास B to how much percent is the student in class B more than the student in class D चला कोई तो की compare हम D तो की compare ना if apa lagi compare ham anu ya khoi pi ju ham D 20 sang aja na tam chana 20% da ele into 100% janam che 21 minus 20 to ham 1/20 na ai lo le khane bol ma sauta basic method in ma sauta how much student class B are student janum ham class B are student janum ham 21% of 2400 chuna minus student dia janum ham 20% na 20% of janum
2,400 chi je khot la chu zat lengam 21% of 24 ho zat ham 21% of 24 21% of 2400 zero ni ka chana 21 to 24 ho zat ham 5 6 7 8 9 10 11 7 na 4 hi lo che 7 if you multiply the bogo chona 4 1 is 4 4 2 is plus 2 10 2 2 is 4 plus 1 504 na 504 si multiply bodan net tabam ama sa pena chite ni ki multiply de na answer ki de na abana chite ni ki multiply ding 4 2 is 8 abana got ding plus bodan 2 1 is 2 is ham 10 ya to 0 ko koi 1 in hand na abana 2 2 is 4 1 is 5 504 oh cross multiply ki bol sa mas pena aning pente ni ki bol abana chita hen chik multiply ki bola ke ko ma che na che ki bol na ala chon chajar motawam 504 na chala 20% of 24 hola 20% of 24 20% of 24 for 20 to 2014 na chala na percentage to 0 ni ka the jana short kana jana 40 04 to 8 2 to 4 480 480 zana tamam 504 to 480 la 4 8 9 10 2 24 atam sana da 24 atam ale zana tamam how much person are teacher mind how much person is the student in class B more than the student in class D person not teach ala hichi pyaki bi ham hichi number chala person na ki simlo chala na person ka bolje total students are ham chala hai 2400 na person ka bolje into 100% zero ni to zero ni ka kala na 24 to 24 ka hale is a percent ham 1% na thema da how much percentage is the student in class B more than the student in class D how much percent is the student in class is that B na class B is more than the student in class D dia sanga ti na sorry dia dito ki compare lawa dia sanga ki compare la jar ham che jaka mom ki minus na chete ni cho 24 ka mo na abana 480 by 4 into 100% na di sanga percent is that atamam ti cho ibe ki compare ham dito ki compare cha na ai ki compare pen cho la ka sile ka tiam anoi la na amana se education to b to d sanga percent jana I think 24% to hold and get in hello bit mahin hitu to compare lenga hitu to is a percent atamam ti na cho is a percent atamam ti ai chun d sanga chana 24 ja times sum 2 times the 24 1 is 24 24 2 times na error 24 into 2 bola cha 40 sum 1 by 2 से पे हम अभी तक 1 by 2 थी 480 हम sorry 0 है लच्चा 0 ना अतो तले 5% ना देता 0 तो 0 का काला था ना 2 जा टाइम सम 5% ना
Diam. Confusion am chala chakan thazi daham. Mata. Izan lagi khiam 24 lagi khion eva d to ki compare ya to d to izan ham 480 chala na into 100% na 100% ka holding la 0 to 0 ka kata na 24 1 is 24 24 2 is 48 na 2 5 then 5 into 1 is ham 5% 5% atam cha b chu d sa ga total asemala chun 20 to 21 1% bo khal chala na ai wanga chite ni ki compare chitan na compare la chisa 21 hi zana tamam 20 cha chakati ala chun a figure an wala le 5% atam cha abana by degree in load notin na no degree in load notin abana degree a chu ilu chai phale chon double figure bolotin aban le di bolot total number of students who 2700 to 2700 total student 2700 pie chart na chu A class A class B class C tiu ta na mo chu no dor ta he an kai diu elu la lim chum chum an bol de color chum chum an pi diu cha ele class A chu 60 degree class A to 60 degree है lang class B to 80 120 degree है 130 degree है lang 170 degree dem abona 360 ngai chला degree acha na total to that negatiam degree to for 360 degree hede chala na ara choose se kom de zan 170 plus 130 degree plus 60 degree zan ham che 7 plus 3 10 10 plus 6 16 1 2 3 360 degree chana total adi na cha Zata ma question hong thei chu teka banga hi chi degree an pi lo di degree hold out thun hong ki ti mai the na azo percentage to ta bawa chna hold do cho no eta he total nala total la te ni na gom ding chala la chuna minus de na ala question na se che ti se jam ti la to a he find the number of student in class akan at A azong hold in lang ani na chun B azong hold in lang asi na chun C azong hold in number of student hold de leti hold de ham total chizan ham total chu 360 degree chizan ham 2700 na 1 degree deu cha na hon na chiranga ji na
total to zan ham 360 degree to 2700 na 1 degree to pida ham 2700 divided by 360 degree na alhe ta ki pya alhe tem bota na 60 degree ki pya le e khozan ham 60 degree hele 60 degree to 1 to multiply le 60 degree this na 60 degree to direct ache multiply the 60 degree kya hele izar hum 2700 divided by 360 into 1 noi lang so 1 to kan daw chuna na into achun lang ache pai achun lang am de 60 degree ala he chu ti ko bole ka tiam pai don lawin na 1 degree ne papana ila chun no hol di pe to multiplying to e chu zan ham 60 degree na 60 degree to 1 to multiply like 60 degree to na so chu a number I devle pyam che 2700 by 360 diam 60 degree a khol khol ba ngala da 1 degree hai papar wala 1 degree to 60 39 epion na ho chere cho ka bola re jat tam che 60 6 is 36 chalo na 0 na episode je direct ka lam ka tela chitan ka ba ya na hitin direct in bolta na number li na le hitin bolta base ji 60 to 6 is 36 chalo na 0 to 0 na koila 0 chalo na abana 0 to hin 0 ka kala le jak nam che 6 7 8 9 ki ka thai jana 6 is 3 jan hum 3 to the 6 na 6 ki ka thai lo pe chana 3 to the 6 na 3 to the mata 3 to the 6 na 3 jan hum 3 9 27 na 245 this 6 ka thai cha 6 4 24 hele 3 bar 6 5 30 this na sorry this is degree the location degree ke ka chai ta cha na numbers to der khuzan ham chahiye a to zat pam zat mubam 45 student mo na alle number b la b is an in that 130 degree na 130 to change ka bol ja ka chon hai na alle b ka bol de na hela cherap ta nya zo la bol ke nauta b to 130 degree into 1 degree is at hum 2700 divided by 360 degree alle is at tam 32 to 361 to thela na okay 3 jan hum che 0 to 0 ki kata na 3 1 is 3 3 to the 6 3 9 27 0 na there now 3 3 is 9 3 0 0 3 4 is 12 ito यही डिग्री पे मैं है 6 is 36 या ए ले आ तो तेले पे ना 60 का बोला 6 से चला ना sorry 6 से चो बिहेरा कितना है वाला जो कसो मोहम अब बोला पर रहता ना ये तो 45 होंगे लौदे हैं हाँ ये पिता 60 डिग्री चलो ना 60 डिग्री into 1 degree से हम 2700 divided by 360 degree ना 0 to 0 की काटा ना 6 is 36 60 लौदे 6 है ना दा 6 is that times हम 6 4 is 24 6 5 is 30 0 answer से पिता में ये तो
450 that's all 45 hello the 450 degree hello the 450 student na degree to number a here ta na degree to number a here le figure rank peta nazi do ta 450 also 45 hello de b what tam oops b hold the validity hold on the katyam b cho hold on the wala 130 degree chalo na 130 degree into 1 degree hui pe hum 130 degree 2700 divided by 360 na it's a 130 degree 1 degree here wala 130 degree to ibolaba ibsuri chalo na unit digits in head na lao na otherwise 130 degree into 1 degree so 130 degree to 130 degree into 1 degree 1 to the number aki khel chalo na 0 to 0 ka ta chalo na 36 is a time on chain I love that 3 is at hum 3 1 is 3 3 to the 6 na 3 is at hum 3 9 na 27 0 3 4 is 12 330 na 4 is at thumb 4 4 3 12 4 to 3 love that 2 na 2 ke bola 15 deta na abana 2 achi ka them 2 2 6 12 2 5 10 na 65 into 15 deta na answer to 65 into 15 zaram 75 here multiply la multiply chama 7 to 5 ala 5 5 25 2 in hand na so kana ga multiply this in so kana multiply ke ta chana 5 1 is 5 5 25 2 in hand na aba cross multiply de kadi chana 5 6 30 apana plus de ka 1 5 is 5 30 plus 5 okay 35 na 35 plus 2 in hand to yat hum 37 now 3 in hand kita na 1 6 acha ina pena che board ka dichu na 1 6 6 7 8 9 900 175 mo cha 975 oh tana bihan hum calculation karab bitam ji chetana abana c hol to c khoi holding alai pi them c khoi hol za dam c khoi ko hol le 1 degree mo ta kala na 1 degree to khon c khoi za 173 na bola le ke chai chala na pata c hele 1 degree na bola chun degree khan acho value ro ta hele atalo c to zan ha 170 into 1 degree to zan ha 170 na 1 degree ko zan ha 0 ka na 6 6 36 6 4 24 apana 5 6 7 2 30 ta chuna 6 5 30 da apana chau 3 ka the na lai hello 6 to 12 apana 12 2 podole 5 ye the lo 6 ai ka the lo na 3 ka ngai 3 to the 6 3 1 is 3 3 5 15 na
2 za times sum 2 8 is 16 2 5 are 10 na 85 into 15 so na 85 into 15 GT calculate dam za na muhanam 85 into 15 cross multiply bole 80 ka tiam 5 5 va 25 2 in hand na 5 8 is 40 na 5 8 is 40 chite ni cross multiply bana 1 5 is 5 za ham 45 45 plus 2 is ham 47 in hand jana na 47 alaf 7 ka ide 4 in hand ta jana acha ina pena 1 is 8 9 10 11 12 1 2 7 5 bota jiang lang abana ko sa khat bola tin abana benga aban le e khat graph bola to ona percentage more percentage less kitya le het hidu so na I know find the difference kitya le percentage na bota bana bolio so karab betam find the ratio kitya le bole kitya real value la ngai po kitya so na find the ratio of A and B kitya le ham A le B ko zan ham A ko zan ham 60 B ko zan ham 130 00 ka thim talo na answer che pidha 6 into 13 na azole A ga hod en lam B ga hod en la calculate bole ta ratio A B difference telala difference of C and B tita C le B C minus B hod en telala ite ko hod odem student number of student in C and B percentage lo ratio ka tila chun real value hen ngai poi percentage number kan lo pi chalo na e bang to hi difference ati chu difference in the find the question saying find the difference of find the difference of number of student find the difference of number of student of class repeat it हम C and B ना C ले B difference हो रहा है difference को प्रेम percentage से लो ratio लो भी चलो ना number टा ताला नहीं टा चलो ना अले total चीज़ हम 32700 degree ना अले difference C minus B चलो ना C minus B को प्रेम C minus B को 170 degree degree also minus 130 degree na so 170 degree of 2700 minus 130 degree of 2700 ko pore ta calculation diu chana difference order dila difference part so exam che 170 minus 130 ko janam 40 degree na 40 degree hold dine cha question no 40 degree hold until 1 degree ko pam 40 degree je pida 40 into 2700 by 360 na 4 9 36 solo na yeah sorry zero che ke kalo de 4 10 za 40 na 4 9 36 3 9 27 9 3 za 10 into 3 ko 34 300 azal 170 degree of 2700 minus 130 degree of 2700 this is more to answer so this is wanga ta exam mana bolo de cha exam ma bola ta na ke thiam so de chong he ji thong ai lo be to tam so choi na ji lo de bo exam ma explain ko bol ja ka chil thu ya C minus B is an amtila che nga minus in nang ro thema 40 la 40 degree no lo de ke chai
ratio difference percentage kita len head ta chuna pai chan ha question kha bol value ham degree a question kha bol be otina ban le graph alu ta tana pai chat cha otina apan le graph alu otina ban previous year question ni bo phal le ida bo hum thaya mi ti khodam cho ne to tana acha tilla 45 third khani thum linga khani thum linga na food 40% housing 105 food 120 degree it's food Timothy now Timothy poi mai to enggak Timothy pai cha na degree ko diu cho Sorry. $45, $30, $60. Pi chart here na it's 45 degree it's 30 degree it's 60 degree 45 30 60 105 120 120 degree na 105 degree food housing education food other education saving it's a food na it's a other 145 degree other education saving housing education ni idu tin saving wala housing na housing it's a housing here it's a saving it's education other any other item miscellaneous it's a food na abana chu so expenditure their saving amount to rupees 8,000 it's a pie chart na pie chart shows the expenditure of a family na in a month expenditure of a family in a month the saving is rupees 8,000 na question has to find the expenditure on education find
expenditure on education EXPD expenditure EXP है ना expenditure on education ये expenditure of education होती है होल्ड दो हम अब पूरा जब पीछे हम अब कोई से पीछे हम हिच पाई जाना कि पीही family खानिन सखत सुंगा असुमसेन ना आहिन खर्चो बुनेना 120 degree पाई जाना represent है 120 degree जो बुनेना ना लोनिन 45 to 30 ना ये ना लोनिन 30 degree to education ना लोनिन 60 degree to saving a ballin 105 degree to housing in a चाहिए ना housing loan हो सानाम पे मरे ना चाहिए दिता होता ना expenditure on education ना सुमसेन चीज़ हम a question in saving is rupees 8,000 a connect na den pi cho correct na dim lo le thei lo de cho total salary api ai la chu gp jong le holo theu cha na total salary ki pilo adi machadan ki pilo a ki pilo wa le ti holo de ham question na hong ki pi chu saving chu piam 800 te cho degree to chun rupees ki connect na khan hum te te ngai cha na am lo wa le thei lo dia na a chu te le saving hu izan ham saving कोई ज़ात हम चाहिए 60 degree ना अच्छा तेरे saving कोई ज़ात हम saving जो 60 degree ना 60 degree को मोली पिटोन connect गवाम सुमटोन connect होता ना degree तो चुन rupees जो न connect है ही मिम वाला चुन question की चाहिए था बेटी यहाँ लो 60 degree जो 8,000 है ले 1 degree जो पे हम 1 degree to 8,000 divided by 60 na and the question is behold in term expenditure on education as a servam 30 degree education as servam na and 1 degree to is a 30 degree is a de gatiam it's then 30 multiply the 1 to 30 multiply like 30 is na chuka bole ke chai na che 8,000 divided by 60 into 30 30 is a time sum 32 times 60 2 to 3 bola is a sum 4,000 rupees na yeah 8,000 for 2 and divide by 4,000 it's na hello baby na that's the ratio of expenditure on food to expenditure on food to education kitala ratio of expenditure on food to education find ratio of expenditure on food and education find ratio kati chuna ratio of expenditure on food and education na food and education food acho sir hum degree acho 120 degree ratio de chuna degree divided is to kha khoi pe hum education 30 degree na ratio te real value la ngai ka tiam 120 degree of adu ta ka bol kai lo na 0 to 0 3 zat hum 4 is to 1 4 is to 1 so insert ta so karab detam what is total expenditure of the family kitala find total expenditure of the family total expenditure of the family ama sacho expenditure hi saving education other food housing expendable chala na apoi san total expenditure sumsen momo izat asendom chalo aparati chalo na total expenditure je ipam total income na income la ipam minus saving
saving a khol do asum lo la a khol do chu ti lawa dang si chu expenditure chala na total income chu jan ham total income chu jan ham 360 degree chu na minus saving chu jan ham 60 degree total expenditure chu jan ham 300 degree de na ala answer chu asumai dev chala na asuma deva le degree to sumki kore na pyam saving chala na saving chu pye kityam saving ho jan ham cha 60 degree na 60 degree chu jan hatyam 8000 na pata saving for 60 degree saving is rupees 8000 tele saving chu pyam saving is rupees 8000 na 60 degree chu che 1 degree chu pyam 8000 divided by 60 na ele yoni dev ko pyam 300 degree na 300 degree ko pidam chal 8000 by 60 into 300 0065 lovely 6 36 5 is the 30 na di na 500500500 is 40,000 total expenditure na ये ba total income holder intelala total income holder intelepi them total income holder intelepi them no copy tam now che find the total income total income ip hidam find pay katiam total income na akatia hela chun saving to aki correct sum to aki correct pa bo ek boy pi ma sakta ne saving ho ja ham 60 degree chura na assume value azat ham 8000 rupees chura na degree to rupees ki kone apna kahe do thai je meo se na ale saving ya total chizar ham paisa na total ko pie katiam 360 degree na 360 degree ko la chala ya 360 ko bolna chala na 360 degree ko pidam ko bote 6 is that time sum 6 times chala na it's only 6 times ka bole ki chai chala na 0 thum ko koi din 6 is a 40,000 na ya kita na boran ne cho acha te role pia ka tiam 60 degrees ko to tiam 8000 na 1 degree ko tiam 8000 divided by 60 360 degree ko pidam 8000 by 60 degree into 360 na 66 6 is 48,000 ito na bot he ma time waste mila na direct ne thela multiple rp pm patam yes ai last question denga na iti pai cha na last question denga hi people do hum find the how much more is spent on food than education sanga za senam tika chana anne na chana anne na chu izat senam anne na chu izat atamam education na sen sanga anne na khozanam food khozanam 120 degree na education khozanam 30 degree na
zan tamam tila cho mena se chola kamena sala zan ham 90 dia 90 degree dia 120 la 30 kala la 90 lo la 90 degree hot de chola na 90 degree hi a hole ode utina cho question se how much more dia is 90 degree atam tina chola na acho tele 360 degree to zan ham 360 degree ki pilo na amon pio je pam saving ho zan ham 60 degree ko pam azola ga bolo to bang ai bo jeng chola na 8000 abana 1 degree je pam 8000 by 60 and 90 degree je pam 90 into 8000 by 60 degree na chi chana ji ke chi chana ji na kholo pi cha 90 masa cha ke no kha sa na multiply cha boi lo na 0 to 0 ke ka degree to degree ke ka ta abana pam 3 to za 3 3 za 2 za times sum 4000 na 3 to 4 za ja ham 3 4 za 12 abana 0 thum adni thum na anne na ha chu education na sanga chu 12000 rupees tama spend an cha percentage ati lo pi cha sumas ado cha dita how much more is that not tamam education na is a spend food na is a spend education na is a spend la do ala chun 12000 na tama tam chala na is a spend cha hello bichana ahile graph ai bodu tam karab ditam che tun di ai lu ta basic question ikhot na lai diu apana previous year question na ko phal le che dung zu ya che bodu cha ai ba ma sama sa pe na basic en na che na pai cha to percentage adung ba no la na bo thiam ta lo ding na ai cho hai to le ding pa bo che ya dang se cho percentage more less du da cho ikilo jing keu ta chalo na ta pem di data interpretation na dia khoi pem te le graph ki px y x z na graph a tel ki p na achu te ka banga chalanga hi ipem ki pakhat chalanga hi pem khan ki peding chalanga hi pem khan ki peding khat ni thum chan lau ta khat ni thum chan lau ta na ale che pikati da ham 10 che pikat 20 30 to ta na achunga hi p body ham numbers to ta na numbers of student to ta na student ha bolo to na number of student to ten chalanga hi school to ta school to ta na chalanga school de chalanga number of student de ala school bang to te ka banga khachu chala chan ni agom tai school che p ti jo ham e to ta elo le e he no ya je ta na e he no ya je te aba khale chala number p de ba khala p ji lo cha na aba na he pa hi tin pe ten aba na he pa hi chi 40 50 cham pe ta tin pe ta na ti school e na chi school B na che pam school C de ta na ke mo them abang khale he chai number p je ba khala p je lo p lo wa le nang man hisab min no ji to ala te ka banga chai number p sa 25 10 50 khabela p je lo cha ala question na hong ki dong the je p hong ki dong the am te la find the number of
percentage in na how much percent is the number of student, how much percent is the number of student in B, in school B in school B more than in A. In school A thì đi dùng là gì trong tàu thế nào? Nhớ thì điều nào thế nào? It's a question. La question thì cho percentage say number of students in school B thì cho. Number of students in school B thì PM. Amar question là cho school B cho A sang हजार ना तम चलो ना. A sang हजार तमाम thì चलो ना. अब आना ये तो कि compare चलो ना. This is a percentage say thì cho question चल. Question answer na to is how much is the number of school in B more than the school in A? Zana tamam ti chana A sa nga ki compare da na a chutia hele B chu zan ham 25 na A chu zan ham 10 abana A chu zan ham 10 A to ki compare chalo na B chu ये तो कि compare या तो कि compare ना पानो या जरे percentage 100 percentage से नती या तो ना 25 minus 10 हो जाता हम 15 by 10 into 100% ना 0 खत्तो 0 का क्या करता है ना 15 minus 10 खुद हम 150 percentage ना बता ना 10 मामा है ना 20 रचना ना 10 मामा 100% देना तो चला ना 20 जो है 100% देता है 20 बापा ना 100% सा आता में देना चला ना दांत नहीं हिसाब थे क्वेश्चन एंड दांत को इतनी कैलकुलेट हम इतनी ना स्ट्रांग नहीं चला इतनी ना स्ट्रांग हम लोले ना बुझे तो very basic जी होने लग चीज़ों पर लेकिन बैंक PO आखिर बोलते हैं ना बेसिक नहीं होने लगे किसी इधर लोना सो है हाई रहता करब देता हूँ अब नहीं लोटे किसी तो आने लग क्या क्वेश्चन खत्म कर पिया नहीं कॉन्सेप्ट से है रोवा ले क्वेश्चन तंग हो चो पास क्वेश्चन है खुद खुद फट ले कॉन्सेप्ट सीधा रन ओलो लाना है जो चो पास क्वेश्चन आदम very easy करब देता ले इसे तब हम क्वेश्चन खाते पियूं के तौर थे हम क्वेश्चन खाते हम के तौर थे जो रेशियो तो थे ना रेशियो ले हाई है ना रेशियो ते कब हम A ratio B के द्वारा लिखते हम A चीज़ान हम 10 B चीज़ान हम 25 5 2 से 10 5 5 आंसर से 2:5 ना A तो C के द्वारा ले नंबर ऑफ स्टूडेंट A खुजान हम 10 C खुजान हम 50 काला 1:5 ना रेशियो चाहला मैं ले चाहूँ कि दोनों इक्वेशन का चेक पे हम तेले how much percent is C more than
A and B kitila na. C more than A and B kitila. See how much person is the student in class C ta sawa say dinga na. E mga chama kasi touch. Ale student in class C chu student in class A to B to zana le jam tera. Student in class C chu zan ham C minus A plus B tina chu na equation na do pa chu na. A plus B to ki compare chula na 100%. Iti formula ki form de dan chu digit ki form de dan chu ti chu C chu zan ham A plus B chu zan ham A and B ti chu A and B chu zan ham 35 na A and B chu zan ham 35 into 100% na kakuna le chu zan ham che 15 chu na 15 divided by 35 into 100%. 5 zan ham 5 3 15 5 7 za 35. Ata no 3 by 7 hun he le ki chai ta 1 by 7 hun pyam 14 2 by 7%. Otherwise fraction ki pira chapa na za de decimal hun ki pira za de ham 14.28% na atham pya bang I decimal ki pi cha 3 by 7 hun pyam 3 by 7 into 100% or 3 by 7 to fraction 100% ka bol ek chai chola na 3 by 7 la chang 3 by 7 times ka bol chola na 3 is ham 3 is 24 2 and 3 to the 6 7 8 na point 3 4 is 12 3 1 is 3 4 42.84% na 42.84%. There. I know on 3 into 100 when multiply 300 by 7 na. It's a bola ne lo on 3 into 100% ko pyam 300 by 7%. It's a divide bola chun na. What is the point? So total it. Eh vanga abula ke bangwa 3 by 7 to 1 by 7 3 times. It's a 3 times here la chang here 3 times this one na. Pero beta ta cha question bi dong thi tam ta nyang le basic ne hola. Question khat charo ta SSL tam ta hong ki dong ye chu la ben pio khat ka bol ta de ta amala SSL lut naute na bank pio ai chang ya bayen aptitude graph I बोल दियो हम मैं लो ले पिया बोल दियो हम graph आखिर बोल तो देवता ना ना कि मुझे ना चाहिए कि मुझे ना 20, 40, 60, 80, 100. So here 100, that's 80, so here 60, 40, 20 na. A, B, C, D, E. It's an
A chu sa chanam ham 85 80 chan bola tin B chu 3A chain B import export na import like export ta na A adinga hi A adinga che import che export na import export a question hun de janjana now in the year 2020 na in the year 2020 find in the year 2020 what is the import of B less than the import of A. Less than the import of A. Import of B to import of A is an problem. Putih bodoh ham. Kemudian import of B से हम ये question simple तो percentage आगे तो हम import से काम पाए इधर हम 60 चला ना 60 minus इधर हम import of A चला 80 ना जा इधर import of A इधर हम 80 B इधर हम 60 import वो का वो चला ना इधर ना हम आंसर से पे हम percentage आके तेलो पे चे इधर ना हम 20 ना इंडिया अतो तेलो question in चीज़ियों लंग what percent is कितने ना what percent is the import of B less than the import of A? It's my values. Is that not 20
20 alhom chula na hicha ichma ma he inza ki du chuna na e wana hicha pen hi percentage se di chu izan alhom 20 alhom chula e wanga ipide ki compare ham e to ki compare chu den bana pm e chula na e chu pm it is a percentage ki compare ya chu percentage se di chula na elezar ham che 24 times na 1/4 chu zan ham 1/4 chu 25 percentage na 1/4 to 25 percentage ay lawale 1/4 into 100 pujat ham 1/4 into 1/4 hun hen ale pm 25 percentage to 100 he percent ai khelta na achu ti lawa hi 11/4 ko 8 he thi lawa yong le 1 into 100 divided by 4 mo khona na 4 to 8 4 5 are 20 1 into 25 for 25 percentage jam na चाहे क्वेश्चन तम ताजा जान की तो थे चाहे क्वेश्चन का चले पीती तो आम तेला what person is the import of what person is the import of B less than the export of C की तरह export of C kita dah piti boleh bang kerap utang mesti utang piti boleh am sih in the year 2020 what percent is the import of B less than the export of C import of B को जन हम import of B से पास जन हम 60 सुना ना import of B को 60 export of C को ला C export हो जाता हम C import ही चाहिए ना export ही जाता हम 100 चला ना 100 है तब जाना हम 40 हम चला ना ये जो सांग C सांग 40 हम चला क्वेश्चन है तो अदा चले इस देर C थी चला ना परसेंटेज का बोलते लेते कि बोलते हम 40 divided by B को compare हम B तो को compare हम C तो को compare हम then C to इधर हम 100% इधर हम 40% पता हम करब देता the question is तातो के थे what person is the import of question क्या होता ना what percentage is the export of C more than the export of A and B कितना ना export of C to A ले B संग ऐसा ना तमाम कुछ C चुज़ार हम C export टीचर ना C export चुज़ार हम सिपाही 100 अब आना export of A ले B चला A ले B export चुज़ार हम 40 तो 40 चला ना export of B ले B था A ले B ना A plus B चुज़ार हम export चो 40 plus 40 तीन ना अल्लाह हम क्वेश्चन है पीते हैं more than the export of A and B more is ना तमाम दी चलो ना जिसंग है ना तमाम दी चलो ना तमाम 20 आतम चलो ना percentage अगर ख्याल चला 20 आतम चो पीते को compare हम देने के तीसरा है पे हम A and B ना A and B को पे हम 20 into 4 1/4 को पे हम 25% ना 1/4 नेट लगाया ले
1 into 200 100 by 4 what 25%. Oh, now how bộ trang tao hay là chúng ta bằng question khả năng cái dòng kiện lang na the percentage of last question last question that's the percentage of import of B and C together na B and C together, the percentage of import of B and C together is more than the export of C by percentage of P the option na हम पे रहती बोले हम इतने बोलते हम पे हो रहता था percentage of import of B and C together B plus C is our hand B plus C import हम export हम import चला ना import account pa है ना B plus C पे हम 60 plus 60 चला ना 60 plus 60 पे हम 120 या B पे हम 60 चला ना C पे हम 60 चला ना together अला हमारे 60 plus 60 पे हम 120 if you compare them export of C export na C import import खाली export C export से पे हम C export है पे हम 100 चला अब आना इज़ा ना तमाम ची सांगा इज़ा ना तमाम हाँ 20 आतम चला ना percentage percentage 20 अनुया ही इपितो की compare हम सीधे की compare चुना आंसर से पे हम 20% हाँ अल्लाह पे चला ना अब रेशियो में बोला हम क्या है क्वेश्चन आए ये बोला वाला अच्छा ना देखिए रेशियो क्वेश्चन से बोला तले जी बोला हुआ है परसेंटेज चाहिए होता है बेसिक परसेंटेज चाहिए अब आना पना ही percentage की चाहिए हम बात जो percentage topic से कि चाहिए लोग जो percentage topic ही profit and loss तम ताहूं दिन ratio proportional हों दिन time and distance तम ताहूं ज़्यादा लाये जो चाह cover लो हो all हम के cover this let's find the ratio of the total import of B and C together B and C and the export of A, B and C is ratio of total import 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 B and C import to export 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 B and C to import amount ratio to divide ना चला ना B and C B to C to चुन इच्छा ही इप्याम import अति उचना B and C total import है चला
अब आने export of ABC thì chỗ nào sai phải không export ना B là C import cho हम 60 plus 60 हो जाता हम 120 chỗ nào export of ABC to that हम 40 plus 40 plus 40 plus 100 ना 40 plus 100 से पे हम 180 का काट ना 4 ज़ात हम 4 3 12 4 आते हैं तो 2 ज़ात हम 3 ज़ात हम 3 4 ज़ात 3 ज़ात हम 3 6 8 ना 2 ज़ात हम आंसर से पे हम 2 ratio 3 ना Diam di ham betul. Di sana. Kita plus minus on buhan ha. Acu tile. Next topic itu masang awen na. Next topic itu masang awahi. Nek tu ni biar Monday tu na. Tu ni Monday ya. Percentage जो over finally रख था ना percentage जो over चाह हम के जो अलाय हम के दंग से जो पास क्वेश्चन को ना फोड़ दियो concept को माले की हम लाई दियो जो अवाना Tuesday Wednesday Tuesday ले Wednesday या happy बोल दियो हम previous year question था ना previous year question plus CHSL ना upcoming question हो plus CHSL question today नहीं बोला था ना Tuesday ले Wednesday नहीं ना Tuesday ले Wednesday नहीं today नहीं बोल दियो ये बोल चा फाल लिया Tuesday Wednesday Thursday See important question हो exam हों जो तो exam हों दी PM CHSL PM तो है 2022 हम ना Thursday अपन आखो Thursday onwards आखो कभी पढ़े हम profit and loss very easy एवं very tricky एवं very interesting तो इसे पढ़ने तो अच्छा है ना तूने दिन में तो